Ćao svima, ja sam Valentina iz redakcije Famoze i sa vama danas slušam jedan od trenutno najaktuelnijih albuma. U pitanju je album Ariana Grande Sweetener, album koji je kod nas upravo stigao, tako da hajde da zajedno poslušamo pesme ponovo, da ih prokomentarišemo i da im damo ocene. Uživajte! Prva pesma koju ćemo slušati je Raindrops, to je ujedno i prva pesma i jedna od najlepših zato što tu se ne mešaju nikakvi drugi tonovi, već samo slušamo Arianin divni glas. Taj divan početak već nas asocira na nešto tako magično i nežno i to je nešto što Ariana treba da neguje i evo ja sam za to da ona zapravo snimi jedan ceo a cappella album. Tako da Ariana, ako nas slušaš, snimi album sa svim ovakvim pesmama zato što ovo je nešto najbolje i moja ocena je 10. Slijedi pesma Blazed i to je prva pojava Pharrella Williamsa na ovom albumu koji je zapravo producent većeg dela albuma. Mada meni lično nije baš omiljena stvar, ali hajde da čujemo malo. Interesantna pesma i baš ima taj Pharrellov pečat, zato što prosto znate da je on producent čak i bez toga da on peva i možda je čak jedna i od najboljih pesama koje je on radio ovdje sa Arianom, tako da moja ocena je 8. Sljedeća pesma koju slušamo je jedna koju već znate i u pitanju je The Light is Coming, jedna od retkih saradnji također, zato što se na njoj pojavljuje Nicki Minaj. U ovoj pesmi se sve toliko ponavlja da u nekom momentu postaje dosadno i upravo zato mislim da je to velika mana i mislim da je čak Nicki spasila taj prvi deo pesme, iako nisam baš u tom rap fazonu. A i primetila sam što se tiče reakcija fanova da baš i nisu toliko oduševljeni ovim što je Ariana uradila ovdje. Izabrana je također za promotivni singl, što mi je bilo iznenađujuće, ali svakako jedna interesantna stvar i moja ocena je 5. Pesma koja slijedi je R.E.M. i to je jedna od pesama koje su Ariani omiljene i mogu da razumem zašto. Vidjet ćete i sami. U ovom delu sa Wake Up bukvalno mi fali samo Beyoncé da sve bude savršeno i ta pesma ima nešto tako dreamy i odnosi nas u neki skroz drugi svet i upravo zato razumem zašto je Ariani omiljena, zato što tu je pokazala na poseban način tu njenu ljubav. Ona je sad sva zaljubljena, srećna i to se ovdje baš vidi i ovo je jako lepa saradnja sa Pharrellom Williamsom, isto jedna od lepših, tako da moja ocena 8. Pesma koja slijedi se zove God is a Woman. Pretpostavljam da znate tu pesmu. Svi je znamo i definitivno jedna od najlepših. Hajde da uživamo u par sekundi ove divne pesme. To je ta posebnost u ovoj pesmi što Ariana kombinuje tu svoju feminističku stranu u kojoj pokušava da ukomponuje jedan odličan pop ritam i ova pesma prosto ima potencijal da bude veliki hit kao što već i jeste i to je ono što većem delu ovog albuma nažalost fali.
To je nešto što mu nedostaje upravo zbog toga što nema toliko ovakvih pesama, ali kada se pojavi pesma kao što je God is a Woman, vi znate da se pojavila jedna pesma koja će u svakom slučaju obeležiti njenu karijeru ne samo sada, već i u budućnosti. Naredna pesma je Sweetener i to je zapravo naslovna pesma, tako da s obzirom da je prva snimljena, baš me je zanimalo kako je taj zvuk sam krenuo da se stvara i vidi se da je prva nastala zato što ima taj neki malo drugačiji pristup u odnosu na naredne. Mene je odmah kupila na ovaj refren, zato što refren baš ima taj divan moment sa njenim vokalom i već nas poziva da prosto unesemo u svoj život nešto lepše, nešto veselije i to je zapravo i tema ove pesme i to mi se jako dopada. Tako da nju ocenjujem sa 10, a pesma koja sledi mi je toliko povezana zapravo sa njom da bih mogla da imam čak tu jednu zajedničku priču vezanu za njih dve. U pitanju je Successful. Imam zanimljivost vezanu za ovaj početak. Mene ovaj početak toliko podsjeća na neke stare igrice sa kuvanjem, nešto, ima taj neki isto sweetener moment, nešto vezano za tako neke slatke momente u našem životu, bilo sad da je hrana ili nešto što nas čini srećnima, prosto ima pesma taj moment i naročito taj deo u refrenu u kom priča I'm successful, you can be successful too, prosto nas podsjeća da se ona osjeća uspešnom, da se ona osjeća srećno u svojoj koži, ali i da mi možemo tako nešto da doživimo. I to je jedna lepa poruka i moja ocena za ovu pesmu je 7. Pesma koja sledi je pesma koja je u mnogo čemu doprinela ovom albumu, upravo zato što ovdje nema Pharrella Williamsa, nema tih nekih malo neobičnijih tonova, nije nestalna, već je onako baš kompletna i jako kvalitetna u tome. Tu se već javlja ponovo taj Arianin pop zvuk koji je nju i doveo do zvezda i to je nešto što ona treba da nastavi, zato što ova pesma već nailazi na odlične reakcije i moram čak da pohvalim tu hrabrost da podeli ovakvu priču sa fandomom, tako da mislim da je pesma svakako spasila ovaj drugi deo albuma i da je jako važna i čak možda i bude single, tako da ocena 9. Sljedeća pesma, pa po mnogo čemu jedna od ubedljivo najkvalitetnijih po svim tim standardima i pesma koja je i naredni single, sudeći po tome da je već objavljen na YouTube-u i već nailazi na velike reakcije, iako još nije ni snimljen spot. Breathe In u mnogo čemu odskače od kompletnog albuma i to je taj možda čak i najlepši moment ako ne gledamo singlove. Evo recimo na prvo slušanje, kada poslušate album prvi put ako već niste, 100% će vas prvo oduševiti pesma Breathe In, zato što također ta savršena, perfektna produkcija, taj savršen vokal
i ta tema vezana za Manchester jednim delom, naravno, za tu tragediju koja se dogodila i sve je tako divno ukomponovano da ne mogu da dam ništa osim desetke. Naredna pesma je pesma koju sigurno već znate. Mislim da prosto ne postoji neko ko je već nije čuo. Tako da ne znam šta više da kažem vezano za pesmu No Tears Left to Cry, osim da je recept za jednu savršenu pop pesmu. Nema potrebe više slušati ovu pesmu jer stvarno već je znate i već je jako volite i ona je naišla na divan odziv kada su u pitanju fanovi, kada je u pitanju ostala publika i No Tears Left to Cry je definitivno najbolja pesma u okviru ovog albuma, o čemu god da pričamo vezano za njega. I da su to singlovi, da uključimo ove koje nisu, sve imaju taj neki poseban neku svoju posebnu priču, ali ipak je No Tears Left to Cry ukombinovala i savršen vokal i savršenu produkciju, taj ritam uz koji ćete igrati, ali uz koji ćete ipak nešto osjetiti zato što znate već priču. Tako da je moja ocena 10. A za pesmu koja sledi možda ne budu tako visoke ocene kao za ove prethodne, ali u pitanju je pesma Borderline i to je jedna od retkih saradnji sa albuma zato što se tu nalazi reper Missy Elliott. Kod Borderline ne vidim ništa toliko specijalno da bi mi prosto ušla u uši i onda dok sam slušala album, ova pesma je negdje možda i posljednja legla, tako da mislim da ona svakako neće biti neki veliki hit, ali sam primetila reakcije da se mnogima zapravo sviđa i ima taj neki interesantan ton opet vezan za Pharrella Williamsa. Tako da moja ocjena će biti jedna prosječna 6. Naredna pesma meni nekako već ide uz Borderline, u pitanju je Better Off i također pesma koju evo čak ni danas koliko god da je slušam nešto mi tu ipak ne štima. Better Off je neki pokušaj balade na ovom albumu, možda čak i jedini, zato što baš nema balada, iako ima tih nekih tužnih tema. Nekako i dalje to sweetener, i dalje je to neki srećan moment. Ipak Better Off se od ovoga dosta izdvaja i zato je Ariana razmišljala da li uopšte da ga ubaci u album ili da izbaci. Ja mislim da bi bila bolja odluka da je ipak izbacila, ali prosto ta hrabrost da ispriča svoju priču. Teško nam je u nekom momentu da prosto kažemo da možda nekoga ne želimo zato što ga volimo, nego iz nekih drugih razloga i onda samim tim zbog sve te hrabrosti da ona ovo ipak objavi, moja ocena je 5. S obzirom da se približavamo kraju, ostale su nam još 3 pesme. I naredna pesma je jedna od najinteresantnijih po toj strukturi. Prosto ne možete da je pohvatate koliko imate neke oscilacije u strofama, u refrenima, u tim nekim tonovima u kom ona ponovo dolazi do tog R&B zvuka koji je ona volela ranije, ako znate albume Yours Truly i My Everything. To se baš i ne javlja na Dangerous Woman, ali evo ovdje se vratilo.
Good Night and Go cenim upravo zbog toga što ima tu neobičnu strukturu, što je pokušala nešto novo i baš se vidi na albumu generalno da je htjela da proba nešto novo nakon tog komercijalnog albuma koji je osvojio sve. Htjela je da se vrati svojim korenima, a da ipak ostane tu nešto što je autentično za sve. Ali eto, Good Night and Go se izdvaja od većeg dela albuma po mnogo čemu i tema ponovo, sad kad pominje I Got You Dreaming, hoće da kaže da pre nego što se ona pojavila u životu te osobe, on nije ni sanjao, ona je prosto probudila njega i to ponovo se vraća na tu sweetener temu, da možemo da unesemo u život jedni drugih nešto lepše i nešto bolje, tako da moja ocena za Good Night and Go je 7. Ostale su nam još 2 pesme. U pitanju su Pete Davidson i Get Well Soon i obe su, ako mene pitate, jako interesantne na albumu, zato što mislim da bez njih ne bi bilo to ova priča prosto. Zato što Pete Davidson sve je u nekom momentu zanimalo, eto to priznajte kad ste vidjeli listu pesama, zašto je ona bila toliko direktna kada je pisala pesmu o svom dečku. Tako da to je interesantan moment. Kao što ste pretpostavili, to je ljubavna pesma, ali ona nije mogla da smisli kako bi je prenazvala nego baš da bude Pete Davidson i to je jedan pokazatelj njene velike ljubavi i prosto posvećenosti ove pesme njemu. Znači ona je prosto željela da stavi taj pečat, to je za njega i ni za koga drugoga i baš ima taj moment da je on njena srodna duša. Evo sad su se i verili, vidjet ćemo šta će biti u budućnosti. A što se tiče pesme, odlična pop pesma, moja ocena 9. Pesma koja sledi je svakako najvažnija pesma za fandom, za nas koji možda čak i nismo fanovi, za prosto čitav ovaj album. Zato što Get Well Soon je zapravo zatvaranje ovog albuma i zatvaranje jednog poglavlja u životu. Zato što uhvatilo je taj Manchester moment, tu požrtvovanost prema fanovima. Znate i sami, to trajanje pesme od 5.22, to isto ima svoju simboliku, upravo zato što se tragedija dogodila 22. maja. Da, Get Well Soon, ovdje je jako dobra stvar što su Pharrell i ona bili sarađivali, zato što u Get Well Soon ona ima toliko tih čudnih momenata u kojima se glasovi prepliću i to može nekome da smeta, ali ovdje to ima drugu funkciju. Ovdje to ima funkciju da prikaže tu njenu zbunjenost i strah zbog svega što se dogodilo i tu anksioznost i prosto to ima svoju funkciju ovdje, tako da osjetite tu emociju u pravom smislu te reči, zato što je ona tu svoju emociju bukvalno izvukla iz sebe i prenijela u ovaj rad i upravo zato ovo jako cenim. I tih posljednjih 40 sekundi što su prazne, to je samo to je kao njen minut ćutanja za žrtve i ja to jako cenim i meni se to jako dopada, a verujem da se dopada i vama i prosto znali smo da takav jedan moment na albumu mora da se desi i zato je moja ocena za posljednju pesmu i za zatvaranje ovog albuma 10. Pa s obzirom da smo prešli svih 15 pesama, to je to. Naravno, to je sve za ovaj video, ali ako vi budete željeli da snimamo još ovakvih videa, mi ćemo to uraditi. Zato nam recite svoje mišljenje u komentarima. Prijavite se na naš kanal, pratite nas na društvenim mrežama, naravno pratite sajt zato što se tamo sve nalazi i mi vas čekamo. Vidimo se.